Pa puste reve žuriti primerno. To pa prav kolona zdaj ratala. Čist skrekan, kot da bi me pohodil. Dobro jutro, zdaj grem na svojo prvo kavo danes. In to grem v Tim Hortons. To je tako kot nek Starbucks, je bil nek hokejist kanadski in so oni strašno ponosni na to, da je svojo verigo kofetov odprl. Čeprav je kava bolj tako, no, malo ima okus po zažganem, ampak jaz vse spijem. Could I get a nice coffee? Large. Nimam nobene poroke, ampak delam čez teden velikrat za eno firmo, ki delajo moška oblačila. Najprej vzamem streetcar, zdaj me pa zbal že zjutraj. Dan, to je tramvaj, pa grem na Subway, to je pa pač podzemno. Pa sem pa že tam. Potko sem čevlje, vezalke. Now it's time to meet my boss. Yo. What's up? What's happening, buddy? We make really colorful socks and shoes now. We started the company 5 years ago. We're based in Toronto, Canada. We ship worldwide, so we have customers all over. And how we met Bit is a pretty interesting story. We were looking for a young hustler who's got good talent to help us with some creative work, and overall I just think we needed to like step up our content and our branding. Remember we brought him in and we did a quick shoot and we're like, we love the energy. Ever since it's been amazing. We got some really good content. That's enough, thanks. Tam gor je studio, tukaj so pa pisarne pa skladišče. Pauza! Zdaj grem pa nekaj pojest. Že od samega začetka, ko sem prišel v Kanado, sem jaz hotel doživeti to filmsko Ameriko. Ko spijem kavo, da mi bo Tatjana novo kavo natočila. In tega ne doživim nikjer. In zdaj sem zgooglil en lokal, ki naj bi to imel, Tatjano. No. Yeah, I'll have a triple plate. Polkem to kavo spil, bi pa Tatjana še eno natočila. Could I get some coffee? Yeah. Thank you very much. Veš, in poprijaš drug dan v isto pisarno in jo pol manjka. We're moving to a bigger place. Well, we did an alright job. We have a lot more work to do, I think. This seat goes up and down, so when you sit in it, it'll go down. Oh, I see. I know what you mean, yeah. Whoa, that's called comfort. Yeah, man. Kar precej enih štumfov, pa to je samo ena runda. Kje pa ši? Kako naj zdaj to vem, a sem v kadru ali nisem, po ekran grem, res ne moram več tako delati. I would need external monitor for Sony. Živjo, zdaj se pa vidimo. Ti mala pohana tikvica. Mislim, da sem se že v Sloveniji prijavil za dog-sitterja. Sem 3 dni nazaj dobil mail, če bi lahko čuval psa. Zraven psa sem dobil pa še flat, ki sploh ni toliko bed. Imam pa 2 kopalnici. Prav Ralf. Pa 2 spalnici. Saj ne, da jih rabam, ampak imam. Bogi, se imaš čist suh smrček. Še na mesto vidim. A si ti en gospod? Revaš, 13 let je že star in komi hod. Kaj jaz imam? Kako šajno. Imam pa en manjši problem. Zato, ker se je lastnik podpisal Jeff and Russell. Russell. Jeff? Ne vem, meni sta oba imena človeška. Moja dolžnost je pa, da ga 3-krat na dan pelem na sprehod. You wanna go for a walk? Pa 2-krat na dan mu dam za jest. Feel free to use wine, eggs, butter... Wine? Pa enkrat na dan dobi tako zadevo, ker naj bi mu kavo spucala zobe. Kako on si spuca zobe?
Pismo, če bi se jaz lahko tako hitro zobe spustil. Russell mu je ime. Russell. Park je pa direkt čez cesto. Lušten. Zdaj pa tem jaz spustil, pa upam, da se razumeš ti z drugimi psi. Laufi. Ja, kje pa ši? Pa pusti reve žurit primerno. To pa prav kolona zdaj ratala. Lepa Anka kolo vodi. Babi ima 93. rojstni dan in me ni. In bom poklical, da vidim, kaj delajo. Ve vidite, po kom sem jaz tako nor. No. Se ne moram biti normalen. Babi pri 93. Ja, kje pa ši? Kako dobro. Vem pogledati, kakšen fitness je. To je pa kada bo v Čateške prišel. Sauna. Fačuzi je. Temu pa tudi nič ne manjka. Res hud fitness imajo. Daj, buddy. No, pa naš res, da je tako smrčil, no. Ovo je potiho.